Nasi maruba pauda polling station karada EVM thugai bayaw na khana chaina bagi thogdo kharan natana ani shuba tangka chemical lotion kre chada mari futaruk yauna bot thadana kre handa ki mekalasi manipur gi puari da khwaida ki mai pagna ingna chingna pangthoki ba mikal ni haina CEO Dewangan na phongdo kre amade thangal kaichal ge kasturi thong manakta leba pharmacy amada bom pokhai ba nupi ahum yauna miyoi manga sokle Kurumjari ISTV pau miyeng tabi pesembutara naukjari hauzik pau sandona pijari polling station kharada EVM thugai bayauna khana chainabagi thaudo khar natana taraga mathoi shuba Vidhan Sabha mikhalgi ani shuba phase gi vote lotion khre official oiba report hauzimaki oina phangdabasu chada marifut taruki mathakta vote thadanaki Jingai Kendra ki polling station 45 by 31, 45 by 6, 45 by 7, Chandel Kendra ki 41 by 32, Khambathel ki EVM thugai ki. Amaronda Pungyar ki 43 by 21 ki manung chana ngasi ayuk pung tara mathoi makai taba matamda NSNIM ni chingnaba singna Congress ki worker taruk phakre haire. Tangka kani thongna panthok liba taraga mathoi suba state assembly mikhalase Manipur gi puari da yamna ingna chikna khwaidaki mai pak na panthok kiba mikhal ni haina chief electoral officer Manipur Vivek Kumar Dewangan na phongdokre lampel da leba CEO gi office da panthok kiba paugi mifam amada Dewangan na ngasi ani suba tangka ki oina assembly kendra kungani thoige polling station listing amaga chama yankai ga mathoi da vote thadanaki masing manung da polling station ge chada humbudra manga ge vote thadabagi changa se chada marifutaruk ni atai lemoriba chada kunga manga ge EVM sing yawraklaga thadakiba masing asi honglakpayai manu hanjina leba polling station chamaga subna amage EVM amasung polling personnel sing Indian Air Force ke helicopter Mi-17 ahumna district headquarters Singapore kani ani shuba tangkak asigi repol gi tangai fadaba leirabade March 10 da pangthokani loinana March 10 ka mathoi da vote masing thinanaba lokhat payaba thabak sing lokhale handa ki mikhalasibu mai pakna khona bada saruk yakiba official amade mari leinaba khuding makbo CEO na thara phongdokhi large voter turnout to the special effort taken by our team for systematic voter education and electoral participation. This year we especially focused those vulnerable areas where traditionally voter turnout has been low, around 60% or lower. Those polling stations we gave special emphasis. We encouraged and motivated the voters who had not been coming forward to vote. So that has resulted into huge voter turnout in this 2017 assembly election. Ukhrul Kendra gi 44 by 45 PH primary school gi north wing da Q lab libasingdagi voter slip nupi amana khongat khibadagi chawna irang thokke tarure miyamna irang horakpadagi ahenba force sansinduna ngaksen bagi thabak chathaki voter slip khongat khibi nupi adu miyamna pharga wahang pahong chathabada cemetery amada losinduna thamlambadagi puraklaga miyamda amuk yenthoklaba matungda vote thadanaki Paugi source amana polling station adu capture taunanaba NSNIM gi kader kuntrarom maphamatu da changsilakre haiba pau phangbadagi akanba ngak senbaki thabak lokhatki ngasi kendra kungani thoi da pangthokiba ani suba phase gi mikhalasida chief minister Okram Ibobi deputy chief minister Gaikhangam human right activist Sarmila yauna puna candidate Marbudra Nipana lamba taunaki ngasi botha da kiba kendra kungani thoi adude Lilong Thobal Wangkham Hairok Wangjing Tentha Khangabok Wabgai Kakching Hianglam Sugnu Jiribam Chandel Tengnopal Pungyar Ukhrul Jingai Karong Mau Tadubi Tamai Tamenglong amadi Nungbani Thasiki taraga mathoi da vote masing thigani
वांजिंग टेंथा केंद्र की टेक्चम लेकाइद लेबा पोलिंग स्टेशन 34/12 ता कांग्रेस अमदी सीपीआई की वर्कर सिंगी मरक्ता मुक्नरकपदगी सिक्योरिटी ना नोंगमई राउंड खर कापख्रे थौदो पुंग तरेट खर हेलकपदा सीपीआई की मी चंगब यानी यारोय हाइना कांग्रेस के एजेंट सिंग येटपदगी खन्ना चैनबगी थौदोक थोरखिबनी पोलिंग स्टेशन मनुंग खिनबा वेबकास्ट की कैमरा मियामना पुख्रे अमरोमदा हैरोक अमदी वांजिंग की आरो ओइना चार्ज पुरीबा एनजी भोगेन अमदे थौबाल पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग लाक्तुना येंगसिलबा मतुंगदा अयुक की पुंग मापल मखाइरोम ताबदगी अमुक हना भोट थादबा हौहनखि आरो ओइरिबा एनजी भोगेन फोंदोरकपदा पुंग चोंथना भोट थादबा हौरबसु मियामना भोट थादफमदा लैरिबा मखै भोट थादहनगनि हाइखि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना वसागी अखोगी पोलिंग एजेंसिंग से माइ मोकपोल हौदुइदा रिपोर्ट तौरबा नत्रगा अपॉइंट तौर प्रिसाइडिंग पोलिंग एजेंसिंग सी अपॉइंट तौर मतुंगदा वोट होनगिबने सिगी मरक सिदा पर्टिकुलर कैंडिडेट अमगी पोलिंग एजेंसी ना वसागी मोकपोल ममांगदा अखोने इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन दसु लई पोलिंग एजेंट लोनमक सुदगसु मतम बुतार बि वोट होवना हाइबगी इंस्ट्रक्शन लई पर्टिकुलर कैंडिडेट सिगी एजेंसी लई होद्रेना दे मोना पोलसी डिस्टर्ब तौबने सगी मशीन काउंटर तरमदे अदुगा एक्सेप्ट फॉर सम न्यूसेंस सगी अखोगी लाइव स्ट्रीम तौनब कैमरा अदुमा स्मार्ट तौर मांगन गया अदु को रिप्लेस तौजरे खांगाबोक केंद्र की पोलिंग स्टेशन खरदा एजेंट सिंह खनबदा असोपन यावरे खांगाबोक पार्ट 3 की पोलिंग स्टेशन नंबर 35/9 दा ngasi nungtil pung amarom tarakpada कांग्रेस अमदी बीजेपी की एजेंट सिंह खनरकपदगी एम बुंगो कोबा बीजेपी की एजेंट अमा सोकपदगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबालदा पुखतुना लाइकनखरे अमरोमदा केंद्र असमकी मैशनाम लेकाई पोलिंग स्टेशन नंबर 35/19 दा कांग्रेस के एजेंट अनि मियामना इरांग होरक्तुना पोलिंग मफमदगी तांथोरकपदगी इरांग थोखरे पोलिंग स्टेशन अनिमक्ता अहनबा फोर्स संगसिंदुना मियामगी इरांग लाक्सलबा मतुंग मखा ताना भोट थादहनखि हारे हंदक इलेक्शन असिदा मियामना कांग्रेस ता चपचाना थाजब थमलकनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे ngasi mahakna atopam lekai atopam makhal lekai primary school da भोट थादब थोरकपदा पाउमी सिंग उनबदा mahakna makata na फोंदोखिबदा चिंगी ओइनसु नागाना मरुएना ताबा मफम सिंगदा कांग्रेस की मिरेप सिंग मसिंग यामना माइ पागलकनी लोइनाना इलेक्शन असिदा कांग्रेस ना चाउना माइ पाकनी फोंदोरखि It should not be a problem. Let us wait till 11. Only then we will know. We hope we will definitely clear mandate this time also. So that is how can they say that only that will know when the counting is over. That's why I told you when the region out, we hope particularly in the Naga dominated area we will definitely get some more seat. This is total seat or in the hill area? Total seat we hope it should be minimum 36 to 40. It will definitely cross 40. Thank you. केंद्र अहम लेबा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु ईवीएम मशीन यादबदगी मतम खरा थेंगथखिबा पोलिंग स्टेशन खरा नतना पामदबा थौदोक यावदना मिखलोशन ख्रे 53/4 लोंगमाई बिदा ईवीएम मशीन यादबदगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तगी अनोबा ईवीएम पुरक्तुना अयुकी पुंग 12 भोट थादनखि तामई असेंबली दा चाद 63.25 तमेंगलोंग दा चाद 39.55 नुंबा दा चाद 59.15 की चांगदा भोट थादनखि चांदल डिस्ट्रिक्ट ओइना पोलिंग स्टेशन अयाम्बदा ngasi अयुक्तगी होना मसिंग यामलबा मियामना भोट थादब थोकनरखि अयुक्की मतमदा नुपी सिंगना भोट थादब थोरकपा मसिंग हेनखि डिस्ट्रिक्ट असि पोलिंग स्टेशन नंबर 41/24 मंत्री पंथादा मिखल हौनबा सेम सारिङैदा NSNIM की कार्डनी हाइबा मियोय अनि चंगलक्तुना अथिंगबा पिरकपदगी लमदम अदुगी नुपी सिंग हौरक्तुना मियोय अनि अदु फारग पुलिस ता सिनखि हाइरिबा पोलिंग स्टेशन अदु केंद्र असिदा बीजेपी की मिरेप ओइरिबी SS ऑलिश अमदे XMP BD बेरिंग की मयुंग की मरक्ता लेबा पोलिंग स्टेशन ने अमरोंदा पोलिंग स्टेशन नंबर 41/32 खंबतेल दा खुलाई पाइबा मियोशिंगना पोलिंग स्टेशन असि थुगाइबगा लोइनना पोलिंग मटेरियल सिंग अकाय तोय थोनख्रे हाइरे ngasi chathakibा मिखल अदुगी मतंगदा मिरेप ओरिबी ऑलिस के इलेक्शन एजेंट न फोंदोरखिबदा इंडिपेंडेंट मिरेप वरंगम के सपोर्टर सिंगना पोलिंग स्टेशन
तरारोमदा पाक सना रेगिंग चथकी मसिगी मथक्ता बीजेपी के वर्कर खरसु फाजिनखिबदगी पोलिंग स्टेशन सिंह अदु रिपोल तौबिनबा आरोदा वाकटलगनि हाइके केंद्र से एनपीएफ की मिराप नुंगलुंग विक्टर की माइकईदगिसु पोलिंग स्टेशन खरदा प्रॉक्सी अमदि रेगिंग तौख्रे हाइब पाउ लेरे कुकी डोमिनेटेड एरिया की पोलिंग स्टेशन तरे लोमदसु नंफुद बोट थादकी हाइबगी कंप्लेन लेरे हिरमसकी मतंगदा आरोदा कंप्लेन तौननबा सेम सारी हाइके सेनापति डिस्ट्रिक्ट के केंद्र अहुम तदुबी कारोंग अमसुंग माउगिसु पामदब थौदोक यावदना मिखल इंगना चिकना पांथोखी मफम खरदा ईवीएम मशीन यादबदगी अतोप अमा सिंदुना ngaihak ngaithok ngaisin तौनखिबा नतना पामदब थौदोक अमत थोखिदे मनु हंजनबा पोलिंग स्टेशन सिंह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा अथेंगबा फावबा पोलिंग पर्सनल सिंह यौनरक्तबना डिस्ट्रिक्ट असगी चपचाबा भोट थादखिबगी चांग ऑफिशियली ओइना फंगबा ngamdrabasu चांगचत्ता चादा मरिफुरोम थादखिबगी रिपोर्ट लै हंदक नौना सेमखिबा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कक्चिंग वावगाई सुगनुम सुंगयांगलम केंद्र दा ngasi पांगथोखिबा अनिसुबा तांका की मिखलदा पामदबा थौदोक यावदना पांगथोखि ISTB ने कोई चतुन मरी लेनबा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिंह उनबदा अयाम्बा पोलिंग स्टेशन सिंह चाद मरिफुगी मथक्ता बोट थादनके पोलिंग स्टेशन खरदा ईवीएम मशीन यादबदगी खर थेंगथना बोट थादबा यावरबसु मदुना पामदबा थौदोक्ति थोखिदे डिस्ट्रिक्ट असिदा वाई सुरचंद्र केरंजीत फजुरहिम न चिंगबा ngasi पांथोखिबा मिखल असिदा मिरेप ओइखे वाई सुरचंद्रना अनौप डिस्ट्रिक्ट अमा नौना सेमलबा मतुंग तंदू लेताना मिखल पांथोक्लिबासी अतोप डिस्ट्रिक्ट सिंगदसु पांथोक्लबदे हेना चाखोत्प खुनाई अमा पुरक्प ngамगनि हाइखे प्रजान मागी मागी अपामदा फजना थादल याम पीसफुली थादना मणिपुर शांति पुरक्प अरुमम ओइरसनो दनाई मा विश तौजरी अमरोंदा हंदा पांथोखिबा तरागमाथो शुभा मणिपुर विधानसभा की अहनब फेज की पांथोखिबा मिखल अदुदा चयेतनबा लेखिबा मफम सिंह पुन्ना पोलिंग स्टेशन कुंथाग मरीदा हयंग अमुक हन्नबगिदमक पोलिंग पर्सनल सिंह मसा मसा की पोलिंग स्टेशन सिंह दा चनखरे पोलिंग स्टेशन सिंह अदुदी अंद्रो केंद्र दा पुन्ना पोलिंग स्टेशन मंगा उरिपो केंद्र दा पोलिंग स्टेशन अमा साइकिल केंद्र दा पोलिंग स्टेशन तरागनी थोय साइतु केंद्र दा पोलिंग स्टेशन अहुम थानलोन केंद्र दा पोलिंग स्टेशन तरुक हेंगलेप केंद्र दा पोलिंग स्टेशन मंगा साइकोट केंद्र दा पोलिंग स्टेशन अमा अमदे सिंगाट केंद्र दा पोलिंग स्टेशन अमनी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की ओइना पोलिंग स्टेशन तराग मंगा दा हयंग मिखल हनगदौरिबा अस्तिगी पर्सनल अमसुंग सिक्योरिटी फोर्स सिंगसु मागी मागी पोलिंग स्टेशन सिंग दा थुंगनखरै साइकिल केंद्र की मनुंग दा पोलिंग स्टेशन तरागनी थोय अमसुंग साइतु केंद्र की मनुंग दा पोलिंग स्टेशन अहुम दा हयंग अयुक पुंग तरेतगी नुंथेल की पुंग अहुम फावबा भोट थादनगनी CRPC के सेक्शन 494 की मखादा पोलिंग स्टेशन तरग मंगा की अकोइबा मीटर 4 की अकोइबदा अथिंग थमखिबगा लोइनना अहेनब सिक्योरिटी की चक्सन थौरांग लोखतनबा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर टी रंजितना डिस्ट्रिक्ट के SP दा ngarang khanghankhre ACD कांगपोपी H बालकृष्ण नंगसे पाउमी सिंगदा पोलिंग स्टेशन खुदिमक्ता डिस्ट्रिक्ट पुलिस यावना सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स की सेक्शन अनि सिजनगनी भोट हलिबा पोलिंग स्टेशन की मियामना डेमोक्रेटिक ओइदबा थबक थोरम सिंह चथबिदनबा पोलिंग ऑफिशियल मदे सिक्योरिटी दा कोऑपरेशन पिबिनबा अपील तौखि वीर मियाम पुनमगना डेमोक्रेसी की ख्वाइदि मरुइबा इलेक्शन हबो थबक असि प्रोसेस असि माइ पांगनो होनबदा पुनमक की कोऑपरेशन अदु निजरी लोइनना मैम पुनमगसु कोऑपरेशन पिरकनी हाइना खंजबगा लोइनना हायंगी रिपोर्टसी माइ पाकनी हबा वखल असि सो थमजरगा इसोर खुरमजरी थौबाल केंद्र चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीगा लंबा तौनरिबे PRJA के मिरेप शर्मिला नंगसे भोट थादनरिंगे मनुंगदा केंद्र असिगी वफमसिंगदा कोइना चतुने यंगसिंखे थौबाल लेसंग थेम खोंग मनुंगदा लेबा 31/7 पोलिंग स्टेशन दा इमाइबेल कयागा उनखे यामनदी स्मूथ ओइनदी उजै अदगी यामगी कनोसु अदम मसागी राइट तो अदम फजना अदम सीजन नै हैना सु खंजै अदो माइथीबा माइ पाकपसिदी मियामगी खुत्ता लैरे ऐना लेप ngamdare अदम मियामगी थमोइदि सो लै हाइबो वा ओइबना इबुकनिंगदा थाजजबना अपामबदु दुम ओइसनो हाइदना ऐ अदम लांथो एमा
केंद्र मखक लेबा जिरीबाम की सु पामदब थौदोक अमत यावदना मिखल पांगथोखे 40/3 जिरीबाम हायर सेकेंडरी पोलिंग स्टेशन दा नुपी सिंह खक्तना पोलिंग पर्सनल ओइदुना मिखल की थबक थौरम सिंह चथके केंद्र सिग ओइना भोटर 4.3 ना भोट थादनके तेलोपर केंद्र की मनुंग चलीबा बॉर्डर टाउन मोरेदसु पामदब थौदोक अमत यावदना इंगना चिकना ngasi मिखल पांगथोके मिखल असि इंगना चिंगना पाक्थोकपा याननबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना बॉर्डर सील तौबग लोइनाना मिखल की थबक थौरम लोइद्रिबा फावबा म्यांमार गा ताइनबा मफमदा नुमिदांगी मतमदा कर्फ्यू थमलिबने केंद्र सि अपुनबा चांगचत 4.35 की मथकता भोट थादनके ngasi numidang pung targlom taba matamda thangal kaichal gi kasturi thong manakta leba divya pharmacy da sakhangdaba singa bom amalang sinduna pokhai hamle thodo du da nupi ahum yauna miyoi manga soklaba sing adude mira roy chahiyankai mapuraba laikhidraba bolai roy jiribamda gi housingna sagon bangi lpg gi godown da leibani Dolly Roy chahi kungamapan mapuraba laikhidraba jontu roy jiribam kalinagar dagi waheng bamlekai da leibani Kumantem ongbe modubala chahi kunthagmari mapuroiba naubi khurai nandebam laikai mapuroiba jiten chahi yankai thangmaiban hizam dewan laikai amasung mahaki loinabe yumnam ibem pisat chahi nipurtare ni makoi pharmacy aduda hidak leiringai sakhangdaba sing aduna bom madu langshilakibani thodok thopamda police ki makok thongba officer sing laktune singkhrai Ashoka Singh Rims Hospital da pukhatuna laikanake kanana kari maram gi damak bom adu pokhai halam libano haiba khangbangamde ngasi malem gi nupi singi numit asi manipur da su tongan baluk kayana paksan na pangthokre Manipur State Commission for Women Sinduna Central Jail the Numit Asi Pangthoke Thoramaduda Commission ki Chairperson K Sobita Social Welfare Department ki Director L Nabakishore Central Jail ki SP TS Subhachandra Chairperson K Sobitana Nupi amasung angang gi mathakta chathaba crime asi miyamna wakal tarpadagi kharamakhay di hantarpa ure haike Jail inmates in Sida, Ako Moju, Sotaba Galuk Mate, Ako Punas, Miraganda, Mako is right, lay have a chair, that with the Women Commissioner, if you couldn't make you right, Panganabi Pandam, and talk something. Women Commissioner, Araba, Kogi, Wakas in Setaza Wakanda, Moishi Kamana, Kona, Sotovia, Yamani, Adagana, my memory, and the Kotarani, I was going in case I couldn't take a Samatanda, a Sobela Magadi, I couldn't recommend Ganda Sakarda, Masita, Modumatin Pampi, Matum, the Suna talk. Haidana kuna adugumba khongjang amu akona yam kanna samje Manipur Legal Services Authority ka khusham naduna all Manipur nupi marupna so Manipur Hindi Parishad ki hall da malem ni nupi singi numit pangthoke tharamatu da Manipur Legal Services Authority ki member secretary RK Memcha nupi marup ki president M Sakhi DM College ki principal Orambe S Sanahanbi amasung TS Bedamanishu saruyake RK Memchana Lamdamasida Nupi Singi Oiba Lo Mayam Ama Semduna Chatnari Adubu Nupi Singa Chathaba Mihat Nipundi Lepalaite Masipurna Mark Imungaki Hauraga Tapna Ahomba Purakadavani Haiki All Manipur Women's Voluntary Association Susinduna International Women's Day Thoram Jam Hall the Pangtoki Thoramatu the Saruk Yakiba Kohor ki Chairman Pulindra Konsumna Mars Nipalasi Nupi Kunai Kaktaki Numit Nate Working Class Kunaina Capitalism ki Mayuk Tahoba Iho Amani Haibayai Haike Manipur University ki Assistant Professor Dr. Chinglan Maishnamna Ngasi ki Thoram Pangtok Liba Numit Asi Punsilaga Ahongba Purakani Haibani Haike Chap chaba magi wakalo aduga chap chaba miyang di kaino hai matamda pagi emawagi di empowerment ne reform na de empowerment akoi empowerment na de koi sigi emancipation hai bani ningtam ko hai bani aduma emancipation nupi sigi emancipation ki akoi damata akoi thengal ko matamda march ni pan ya maru ko re masin jeng maru Adumba, ngasi Mars ni panse masigi big contribution namade ngasi bichibida ko revolution to dana ahong ba kunai poraki base Mars ni pan ki achong contribution jawe
All Manipur Bar Association and Manipur Legal Services Authority ka khushamnaduna Malemgi nupi singi numi Chairap Court Complex ka leba Ambagi office ta pangthokre. Thoramatuda Manipur Legal Services Authority ki Member Secretary R.K. Memcha Ambagi Vice President Sumitra Golmeshu sarulaki. Kanglai Imalup Nasu Nupi Singin Manipur Press Club the Pangtoki Tharamadada Art and Culture Director Dr. K. Sushila Lup Asiki President R.K. Sananbi H. Ibotombi Kuman DSP Traffic Ratnanga Sepamsu Sarugyaki Dr. K. Sushila na Fizet Chakseta Chauna Akong Balak Padagi Lamdamasigi Mahusagi Saktam Nomanomagi Mangslakri Mapa Lamda Leriba Lamdamasigi Nupi Kayabu Tawai Ushita na Tauba Taudo Kaya Suthorkri Masi Tok Tanaba Ekoi Kudimangna Jackson Lepetai Haiki. Section na labor matung tay 5% ka kaya ningi aduga ay ko chapal aba lamdam singda ay ko isa ito sing labor si kamay ko labor no mako isi ahi tam ni bra na traga kamay ko labor no ha ko mama o bi singna papa o bi sing namak section ba ng traga so ay ko mupi o bi sing sige masa sing se kanay na sung dito be se ko magtanga una se la mo sangi United NGO Mission Manipur Ward Ima CWD Amadi Ate Organization Kayaga Kushamnaduna Numit Asiga Mari Lenana Tauna Lingje Lebi Nupi Singi Yum the Tatuna Ikai Kunabutke Lairaki the Baktabak Tauribi Tauchom Ramani Aveda Manomagi Apopi Kuman Lema Amasung Kaisham Tarunigi Yum the Tatuna Kudol Tamki Ngarang Ukrul District ke Asang Kulenda Sakangdaba Singna Bom Pukai Halakpadaki Shokiba polling personnel H. Ram Kiting like a never come than a lake re. Mahak ke Asang Kulen Adet Primary School the assistant teacher Obani BLO Oina polling personnel Simbu guide Toguna Lakpada Labaktiba Todo to Tokibani. Masagi Mato Pantopada Lakidraba H. Ram Kiting na Lakidabada Election Commission of India Amasung Chief Electoral Officer Manipurna Awab Fongtokre. Laikidabaki imung manungda lupa lakungi ex gracia DC Ukrul ki khutangda ngasi sinakre hari. Hausi pawgi mertana tembe amatang nominasi. Oza, pain relief only. Khang naba, ok sikpa, tang sikpa, puna bagi singbada, sinaba yarba, lipsap kumne puthok saba, Oza. The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline streams, pure, clean and healthy water. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Northeastern India da Kwaidagi Ahanba Oina German laser technology ki matengna varicose veins haibadi khongda singli pomthokpabu thang thadana lying bagi khudong chaba Caesar Hospitals da lejare akupamarol Caesar Hospitals dagi natraga mobile number 9436807346 dagi khambi bayagani. Hello, Doctor. IST Bina Sagulsen Numit Kudingi, Numita Wadam Pumtal Tabata Sandok Sabatorni, Lak Libatang Mapel, Sagulsen Numita, Dr. Sasikuman Namerapam, Chest Physician, Guest Doctor Webigani. Topic na Matan Puina Lokubam Sumasigi Lying Hibasini, Adom the call Tobiraka the Bakery number 2442336.
ब्रेक की मतुंगदा मुकन्ना ताम नोकचरी मखताबा पाउदा Manipur Proletariat People's Democratic Union SSUM amadi SCM nasu Malayam Nupi Singinumit Manipur Press Club ta pangthokrai Tharamatuda Ivangi President Takhalambam Renu Union Asigi President M Megachandra Impal Times ki editor Rinko Khumuksam Susaruyake Takhalambam Renu na Nupi Oibi Singh Thauna Laina Achumbalam Bida Chatpada Kiroidabani Isagi Hak Khang Hingbatai Haike Thawangi Sarkama Oina Paumi Sinpam the Lady Banupi Singh Yauna Miam Gitabak Tori Binupi Kamarum Ikai Kunavutki. Ngasi pangthokiba anishuba phase gi mikhal asida sugnu kendra da santi oina pangthokiba mikhal gi mawong matau ase atopa kendra da su pangthoklabadi manipur da afaba mihut praja singna khanba ngamgani haina sugnu kendra da congress mirep oiba mla ke ranjina phongtorkli pangthokiba yamna santi oina pangthok motion gi election kuthada se musibani ku mafam ai da su tawani halai sumaina ISTB kuthang da message mai thamni Nasi Panthoki Bataragamato Shuba Manipur Bidhan Sabagi Ani Shuba Pesgi Mikalda ISTV News na Tongan Tongan da Kendra Kunganitoy ki mapam ayambada koina chatuna Mikalgi report miyam da PK ISTV News ki cameraman yaw na punna video journalist Taragamangana field mathau Panthoki Amaranda Lakliba Tang Taragamato da Bot Mikalgi Paul Tiga Doribasi so district headquarters Singda ISTV News ke Akhannabat Timna Chatuna Kuda Kuda ke Bot Masing Tiba Amade Kanana Mai Paklabagi Habadu Miam da Matam Chana Khangani Wanjing Tenta Kendra da CPI gi Mirep Oriba H Robindro gi election as NTS Hamobu BJP gi workers Singna Tenta Khuno Bazar Manakta Tamthina Purakiba Thawong CPI Manipur State Council na Yaningda Phungtorkri Election agent amaki mathakta khutthaba haibasi ECI gi guideline gi wangmadani amasung mirep ta atamnana singnabaga pangkhakni hiram sigamari lainana BJP mirep ki mathakta action lokhatnana ba election commission da wakatlagani haire ngasi gi pause khara da phaduna pukhiba mioi ani Churachandpur kendra da NPP gi mirep na Kalle haina phongnaragli basi aranba wafamni haina mirep punjathang tonsingna sengdokli mikal thengnami ba mirep amana aranba wafam kaya sandoktuna mob violence thoanaba konabani ma kiyum dangarang khulai fiber kadar khara leire haina pau pisin badagi Churachandpur gi SP masa laktuna yumda thiba humbagi thabak chatharambani ngarang thokiba mob violence adu mirep adumakna organization amagi matenga loinana aranba toknga sandoktuna ma kiyumda amangata thoankibani Pung Mangaram Taba Dwaida Miam Aduna Yungi compound the Changlaka Imung Manungi Mioi Amade Worker Singh Tamtina Purambaga Loinana Gari Kayamarum Sumai Taramke Churachandpur Police na Matam Chana Lakpadagi Mishimina Yawang Gadabadu Toki Dabani Narangi Todok Atuda Nung Tajilapatagi Amang Atakar Toki Adumako Mai Tabagi Todok Lake de Haki Thanga Kendra Congress Amadi Trinamul Mirep Anigi workers in Marakta Amana Amada Maral Sinaba Leptre Trinamul worker Lashram Tambalgi Dukan May Takibado Congress worker L Birbabuna Luching Laka Takibanate Haina Birbabu Masana Sengtok Liba Wapam Masagi Maral Roshinab Honabani Haina Trinamul Mirep Robindrona Pondok Lake Ngasi Karen Pavita Leba Masagi Yum the Pangtoki Bapaugi Mifam Amada Magna Birbabu na Thamki Bawapungi Matuna Saki Labor Late Bahabado Court na Lepchagadabani Masida Twena Hundo Kunjin Tobaki Wapam Late Democracy Chapeleba Kamada Mui Amana Pinning Bamui the Board Pibada Ating Bapiba Yare Habasi Kangzin Bapay Congress ki workers in the Kendra Sida Tatari Democracy Bumutat Haibani Taudosi Matanga to Minatagalali Haibada Korna Wayal Taujaragani Masigidamak Aingi Tunga Chapchana Tingnagani Haki Narangi Taudok Aduda Nung Tajinba Amadi Purambadagi Shoktuna Churachandpur District Hospital the Laikanaduna Ladiba Singi Manungdagi Karatina Sopa Mir Singh Jenims the Pruktuna Laikanari NPP gi me punjathang tonsingna mikhal ingna chikna pangthokraba matung asigumba phattaba thoran kaya sinduna mangan tan bagi thaudok thokna basinbasi laibak thibani haike si peacefully hoina loisin khrabani si loiba matung da kari no rumor sandok raga ei attack to basi I think this is very unfortunate and very
undemocratic election haibadi democratically hoina maina ama pa madu to kadabani ada megi jom election ra hekta attack to basidi I think this is very unfortunate that to heida ba thabak ne ba ado ege ngang sing so ege jom dai ba makhaise khoi kang bo ba mi khom laga attack to ra hekta chesu da pang phu da phu ba se sigu ba se ai di dunia da suri ga ro ba election gi ba dong daga kitang khat na ba che na ba ama gu ba le ra di ado na ba ne election loi ba tong da bi kan de ba gi jom attack to ba se di to heida ba lam chat sunat taba mi ram chat nat taba thabak ni haina loi khoi gi angang seng khara sok pa se yam nongai te Central Institute ama oriba RIMS ki head leitabadagi sel thungi hiram yauna nomagi thabak thorum singda town apan ba ore marilena ba authority amasung ministry na mirai bagi khudam ni haina Teachers and Medical Officers Association RIMS na phongtorkle thawong asigi mayokta lakriba March taragi ayuk pung mapaldagi ani phawba thabak lepagi khongjang changsinaba phirep lawre hari Biarona GRS a company ga loktuna raga saba barak thongi machak sing athaba sudaba amade quality yaudaba yotna sabadagi ngahak leitana akayatoi thokpani haina All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union na phongdorgi lisingani taraga mari da saba thong asi kari maramgi ngahak leitana yadribano masi thoklibasigi maroiba maramde quality yaudaba yotna sabana ni haibasi mayek sengna khangle thong asi da ton kungamari tagi hena lan baya de haiba biaron haijil laga transport department tagi order matho laga khudong chabalo bani asing badi thong asi ton kungamari ki thong oijarbasu reinforce tawraga ton nifu phabu lan baya bani madugno ta biarona agenda amaka loinana thong sariba company ga manaraga ton kungamari tagi hena lan baya de haijin bani thong asigi steel plate chu upakna oiraga chakamapa asisu upakna oiraga wheel guard hapkadabani mayamasi tawdabadagi ngahak leitana thong asi yadabani government na hiramasi da mideng changduna gari ki arumba yawraga ton kungamari ki mahota ton kunthra ohenduna manipur miyam gi pochai puslakli ba gari mayam imphal yehungadabani natrabadi highway asida drivers na gari thobulepkani haire Manipur State Legal Services Authority na Rural Development Association Shantipur ga khushamnaduna nomagi oiba legal awareness forum ama Kumari High School Hyangthang da pangthokre thorum adu da Hyangthang GP Pradhan SH Silasana Kumari High School gi head mistress RK Puinabate RDO gi secretary and Ibotombishu Sargyaki Council of Higher Secondary School na lawba chahi sigi class 12 examination ki center lauthokre puna center marbudra ka nithoida arts amasung science ki mahiroi lising kungataruk chamri nifuna exam asida sorgyakani Institute of Manipuri Performing Arts na pungyam yebagi performance ama laifung khunok daleba institute pangthokre thawamati da Jain Manipur Dance Academy director L Upendra Sharma amade RK Bidursu sorgyake L Upendra Sharma na ipaipur singna thamlamliba art form sing ningthi na yokhatuna hena phajana bohonabade malemda lamdamasi hena masak tak pangamgani haike institute asigi artist singna pung mayam yeiba utke Kanglai Chanu Kanbalupna New Chekon area da leba office star restaurant drive kamari lena na chatharamba thong ki matangda New Chekon Youth Club amadi New Chekon Women Development Committee ka office ta laktuna sengdokadabani Loop asigi wakal amadi pandam yamna phajai tawadabu laikai asida office hangduna laikai ne yadaba mongda loop asigi thamliba pandam ga thaptok naba mongda chathaba thong sing laikai asida tawbiganu hairi Bompat water treatment plant ge iril turelta leiba horsepower jam ge yankhai ki pam yakidabana maram oiduna Bompat water supply na konba mafam singda tha sigi taruktagi ising piba ngamkhidai horsepower jam ge kungi pam ama pankhatuna siznarbasu awat pakhara leibana warabasu wana khangminana ba PHED na apil tawre hanagi pamasi semjin bada nimit kunni romdei changlabe haire hauji sthanabagi pawamuk lobirasi
Hauzik ngasi gi sanabagi pau boya ningthojam dagi phangdigani. FC Kha Sanjambam Amadi FC Kiamgai State 11 Side Village Men's Open Football Tournament ki final da Thengnaragani. Awang Kuno Youth Development Association Sinduna Association Sigi Ground da Mamang Thagi Tang Taramapal dagi team Kunmari na group ni fal thokna khaidokuna chathariba State 11 Side Village Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi final match da FC Kha Sanjambam na SCY Yumnam Kunobu goal mari ani da maitiba piduna final sangkhibani. FC Kha Sanjambam gi mai pagi gol singadu Aispia bungna Mers ki kuntra matoi suba madi kuntra manga suba minute gol ani sanki atoba gol ani duna Jacob amadi KS Gobinna Mers ki kuntaruk suba madi kunmapal suba minute chanduna Mers asi mai pakhibani Mers asi da maiti khiba SCY Yumnam Kunogi gol ani du M Romi amadi Ais Ajay Kumar na Mers ki manga suba madi nifu suba minute sanki Tournament asigi ani suba semi final match ki sanakibada FC Kiamgai na KMYDA Konthok Jambu gol manga ni da maiti bupiduna final sangkre FC Kiamgai ki mai papgi gol singadu A Pradeep Kumar na match ki manga suba mati tara suba minute gol ani TS Ranjan amadi CIS Roshan na match ki ahum suba konithoi suba madi kumapal suba minute gol amamam chanduna match asi mai pakhibani match asi da maiti khiba KMYDA Konthok Jamgi gol ani du Raju amadi Tombana match ki tara mapal suba Madi kuntra manga suba minita sanki sathariba tournament asigi aroiba match tha asigi tang tara mapalda FC Kha Sanjambam amadi FC Kiamgai ga sanaragani Tagasiri boyai hausil oslakpada ngasi ngomagi ba ay ngasagi pa umuk lawirasi ngasi oikiba inga sagi pauda ICAR lamphel patgi pirapa paugi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba degree Celsius kunmanga dasmik ani khwaidigi ingba degree Celsius nifal dasmik ahum Nuksita yawa ising manaligi sang ayukta sada humputra mga nuktilda sada nipu humdoy oiki ngasi nong chukide Hauzi aroibada ngasi gi maroiba pau amuka na pizeri Polling station kharada EVM thugaiba yauna khana chainabagi thaudok khara natana ani shuba tangka chemical lotion kre jada mari futaruk yauna bot thajanakre Handa chemical asi Manipur gi puari da khwaidagi mai pakna ingna chikna pangthokiba mikhal ni haina CEO Dewangan na phongdokre amade thangal ka steel gi kasturi thong manakta ba pharmacy amada bom pokhaibada nupi ahum yauna mioi manga sokle Nasigi di ISTV na pizza pau matang sa lojere miyang tabi basing bo makana khonje